ولني باب كما أنت أني وره. باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرء وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم الاستعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. أم بنا وليني وحديث فلي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي القوم فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 أو زيادة. متفق عليه. وهذه الرواية البخاري. وفي الرواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأوتي بقدح فرحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبأ من بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرة بكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر رجب من هجرة سانكال ولون فلانا بسوية ووروناي ميلادي نصارو كجاتي با فلا أني مغاني فلا سانكال فلانا بسوية ولون فلاناي أمبي باكو جيكوروني غلو فلا مسجد السلام كونو درسول إمامنا النووي رحمه الله وككتاب كونو رياض الصالحين بندمي ناكو باب جواز الشرب من جميع الأواني طاهرة غير الذهب والفضة. كوني يبونداي كو أتغرا هذا مدين كمي منام بلا minam be ni minan de do mogo be se ka mi ala ka ke mi fenye ka ke ji felenye ka mi na ye ni minai na shene yalendo ni minan sobilente na shene yalendo fosanu mina ube wori je mina silamate mini oye ite dumune ke okono. wajawajul karu wa huwa surubu bil fami min nahr wa ghayrihi. ani bonda yi hadisawu ga kono bina yiranna ko abe daga mogo ni nana kola ibe se ki biri ka mini dai ni mi fenti bolo ina na ko dola ube jido dale ina no la abe daga iki biri ki da ke jinna kami bi ghairi inai wala yaddi kasoro ima minanke kami kasoro mi bolo ke kami. wa tahrimu istimalu ina izahabin wal fidda في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. بوندا يمبنا يرا كو حرام يرا mogo ka baara kɛ ni sanu mina ye
ube warije mina mini la ube dumuni ube seneya ube na kera barake nyogonya façon ye imam Nawawi rahimahullah fule kan ni bonda do ko fengo fenye minande dumuni dagara kono a dagara ikami kono fo sanu minani warije mina de wila sabatira mununa mogo kado munya imamu Nawawi ambe mun famu aka bonda no na togolaya وليعلم أن هناك قاعدة نافية هذا مدون كادو كو قاعدة دو بي قاعدة مي نين نفا بالا كسوبي نيو قاعدة يندو فين چاما دينا كولا جينا كولا يبي فين چاما فامو وقاعدة يموني وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض أنه حلال الأصل فيه الهل وغايدا يجمعي مغو كلين كلي كادو كو فيمو فيني دام فين دي نابي دوغو كولوكا حلالا ديدو أدغالين دو هذا مدني لسري لا أدغالين ديدو إلا ما قام الدليل على تحريمه فني دليلا نانا كفيمي حرام يامبولو لسري لا جينا كولا فيمو فيني جينا نيما دي do fendo mi fendo masiri fendo lada kodo lesiri la fengo fenye jinya kode adagalende be hada madenye foni delila nana kami haramuya odella jume qur'ana kuna la ko huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ala ko la de masay fengo fembe dugu kolo kala yo bedda awiyele للنسل قاعدة من فل مهم جدا هاري سوغولا كونولا كونو فيونا لسريلا نيما دليلا سورو قراناني حديثا كونومي حرامويا كونو كفيمي حرامويا دليلا من حديثا قراناني حديثا كحرامويا لسريلا دغرا هذا مدين كادو فوني دليلا نانا كمي حرامويا كل ما في الأرض فهو لنا فهو فنبدو كلوكا بيان تادي مي حيواني وكيرا فنينا مايو وأسجاري وكيرا إريو وأهجاري وكيرا كلويو وكل شيء كل الذي في الأرض حلال أحله الله لنا فهو فنكوني بدو كلو إندكا أبي حلالا ألا يالا دغاني إلا ما قام الدليل على تحريمه فني دلنا أنا كمي حرام يالك وبناء على هذه القاعدة العظيمة وكاد أفرا كادوا نين قاعدة بلبل من فلنيني التي بينها الله لنا في كتابه نين قاعدة بلبل من فلنيني ni ala ya banga ka kitabun kono o koso fa inna kulla man da anna haja haram fa alayhi dalil nin qaida bele ba min fule ni ala ya fonye qur'ana kono nin qaida in koso ni mogo ko fenya jinya masiri do la sa ube sogodo ube kumo be wa ewa kono do ube jinya lada do ni mogo ko haramu yara abaka anka nyina fa kana ni delele akana ni della qur'ana ni sunna kono masala do be mantoro do ni haramu ya ko je ka mantoro do ko haramu yarendo lesiri la mantoro dagara nyede ni emmin ko mantoro nye haramu ye abi kai kana ni delele qur'ana ayala ube chiden karisa sale ni della masori boro qur'ana ayala ni chiden karisa sale iye kuma min fa salente atigi to ya ka mantoro do ija qala masala inna hajal hayawani haram misali la ni mo min kon fenya na min fulen ya haramu do naqulu hati dalil amba fatigi madel nani dalilai wa illa fali asilu annahu halalu ni mana ni dalilai lesiri la halala diro adagalendo anye ija qala hajil aniyatu haram ni mo min kon nimina sugu min fulen ni kamini ka kono kadumuni ka kono haramu yalendo
kulna hati dalil amba fatigi ka dellanati dellan min bayira ko a haramu lendo wa illa fali asilu annaha halalu ni della masori bolo qur'ana ni hadisa min ba haramu ya lesirila adagalendo anye ija qala haja sajaru haram ni mo min koni iri sugu min fulani nye aduni ube ka buludu haramu don kulna hati dalil amba fatigi manana ni dalilai wa illa fal aslu annahu halalu ni delati bolo lesirila dagalende do li anna alladhi yaqulu innahu halalu ma hu aslu min Allah azza wa jalla parce que mo min ba ke ka fonni fin sugu halala de do dagalendo anye lesiri bo tigi bolo alaka kitabula huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a aya warena nala ko wasaqqara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu aya dola ala ko ala de masaye fenwo fembe dugu koloka ala ya bedda aw hadama dewnde atade do abeddara akamade abeddara wiyede abeddaga lende do aya wari kuna lako wasaqqara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu aya wari la lako dan fen be sanka ba wolon fulala dan fen dan fe be duma ko wolon fulala ni ala ya be kolo awye abe bora ni ala de fe donc ninten ni lesiriwa mo fengo fenye dum fenye mashiriu minaw lesiri la dagalende be hadama denye fonni delila nana kami haramu ni delati bolo qur'ana ni sunna kami haramu ya ikana haramu ya mo kade bo ninye dinya feun tay bo lesiri la batodo الأصل في العبادات التوقيفية وبيضاف الأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل على أن هذا هو العبادة باتو فنا يرولا فينو فيني على باتو دي نيبا كي كبراجي دي كالله غرانيني لسيرو فنا لا وفنا لسيرو لا إيكانا فوي دي كي ندي لاتي بولو ni fengo fenke bato la deli la masori bolo qur'ana ni sunna ika do ibe fili bantani bidiala ufanala kana fa unye koro ni fente ni ufanala de anya koro ni nye fem misani de ni kaida ka famu de fengo fenye bato ni baraji ni ko de lesiri fanala balili de bi kai kanake ni madali la so ahmad ibn hanbal wada yato ahmad ibn hanbal wa ghayrihi من الفقهاء الحديث من فقهاء الحديث أحمد بن حنبل أن حديث الدنبغو ولياتو يقولون وتنبافو أن الأصل في العبادات توقيف أن الأصل في العبادات توقيف كل سلة بطو كويكي جوب لفلو كان فويك بطو لفلو كان أفانسي كفويك بطو ند اللاتي بلو فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى kana bato shike sariya ko ibe baraji nyini naye akida lamado akuma lamado ake wale lamado temu fenye dina ko ni bato de kana foi sariya ni yere ni alama minke sariya ikanin famu de wa illa dagalina fi ma na qawli ni mon ni nyamini ibe do alaka kuma kono de bato la ni ma korosili ke fengo fenni e koni de ba fo fengo fenni ba kede fengo fenni ba fe kasiri duskunde kono ko bato ka baraji surala fo aka surala ya ke sariya ni delati bolo ko ala ya ke sariya e kana kede ni ya ke donna alaka aya kono amulahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam yazan bihi Allah ala ko yala jenyogo de ba aw boloba jenyogo munu nu ye e wa dina do ke aw masariya e dina minne alama jena yawa ni mo ye fengo fenke ni dina kono ima delila nyine qur'ana ni sunna la ne salafu ka tabolo la ala ko e yere bila ala plasila yere bila chide plasila ube mo min yi bila la yala ala ko mo do de be e bolo min be sharia bila kadima ni ne ala ma jeni minyewa donc ibe do ne aya kono de wodi ato bato hada maden kana jo bato la de
foyi kana ke bato la ni delati bolo kelen fulana ka fo bato la mogo kana foyi ke ni delati bolo ala ko qur'ana kono al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan ciiden ka hiju laba a jole arafa ala ko bi nyaka dina timme auka nyaka dina nya dafa auka al yawma akmaltu lakum dinakum bi nyaka dina dafa wuye wa atmamtu alaykum ni'amati nyin kan nema auka kan nin kan nema timme auka wa raditu lakum al-islam dinan njena na ka islam dinan de ke dinan nkon ninde koso imamuna maliki ko arrahimahullah akum man lam yakun yawma izi dina falan yakuna al-yawma dina maliki kunni aya jigido fi mo fentum te dina kono bi o te siga ke dina ide e anka hada madanya labasi tenin nasa hada madare tirarma fi mo fe maliki kunni aya jigido na tunte dina kono na sabatira ciden ni sebo bolo bi o te siga ke dina ide ikannin korosi hadisa nana min ba yiranna kolli sirila batola kana foyi ke ni delati bolon abi jari ka hadisa do nana akum ma baghiya shay'un yaqrubu min al-jannati wa yubaidu min an-nar illa wa qad bayyana lakum ni hadisa be tabarani kun albaniya sa abi jari ko cide ma foyi de to ko cide ma foito ni bato de do baranyini fende do na bangira arjanna la kamma bo tasumala ko cide mo foito fo ya be bange aya be bangani ama foito fenwo fende kuma akuma lamado agida lamado akewale lamado foide te min bangire arjanna la kamma bo jahannaba tasuma ma fo cide nyo be bangani mo kan nim famu donc nin qaida famura sisa parce que mo chama fule ni e mawlidi bidiya fo sisa ube se ka ta fo ko e kam mantoro yere bidiya de e ka lupu yere min fulinya na bidiya do e be kuma mi kormi na bidiya do bangla tere nunun fete bidiya e ba tunte ciden tele la tigi ma famu ni nye mantoro ye ni nye lupu ye ni nye e wa ventilateur no mikoro ye nunun be do jiya ko do kono nunun be do aya de kono هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا نيجي أكن نموذج ala ye nunun danye de nunun te do bidia kono lesiri la nunun dagaranya de ni delila te mo bolo kam ni haramuya nunun ite se ka haramuya nunun dagaranya de fonnin kafa bo mawlidi fana do ni dina kono o ye bato de o ye dina ko de mo de mawlidi ke mun kama ko tiden kanuni bato o de te wala delila be nyino o de la ni delila tala qur'ana ni sunna ni sharafu katabul bidia bi bolo mumba yiranna ka fu fengo fenye batoye anye kaida nunu fo ku delila fo mumba yiranna ko fengo fenye batoye ko ni delila ti bolo qur'ana ni sunna bidiya do saratala ciden ka kuma man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa radd ciden ko ni mugo ye ko kura do ni dina kono min ta kono e ka barabe salima mo ni ko kura do nin dina kono min nin dina kono ko be ala bato no ye ka baraji ni no min tun ta kono ciden tilela shebau tilela i ka barabe shagima la na tugo do la man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rad na tugo do la ni mo ye barake bara min ninne cide mi nya mariala i ka barabe shagima nin qaida ka famu de ni be dina ko la naluma min be se ka ta fo fenten ni nasa aw yere ni jinya ko chama min fule ni nye ni nun tumbe cilen tele la ba telefoni munun ba bolo nun tumbe jahili do te dina do nunu makala yero mo munun be ta jinya ko ni jinya nema ni dina bato bila nyon ko makala yere hali kala ka dari fitini o makala ka fam haru kala ka dar fitini jinya ko la dari ko dina ko la al dari ko chugodi ولا يهل لهم أن يفعل فيلا حتى يعلم حكم الله فيه القدركو أكون مؤمن إسلاما أتيت دعائي فيمو فيني دينا كود نيبا كبراجي دنيني
ate daga i ka vase ka ke folo ka fo folo ka biri duskun ka asiri duskun kono folo fo i kala ka kiri do ala folo ala ye mun fo nin na ni ye delila sɔrɔ ala fɛ ciden fɛ ko min na o la ni kuma do n'i b'a fɔ a fɔ ni kɛwale do n'i b'a kɛ a kɛ ni dusukuna siri ko do n'i b'a siri dusukuna sirina a siri dusukuna mais a ko i kana kɛ fɔlɔ ni delila ti bolo dɛ hatta ya'lama hukma Allah fi fo i ka ala ka kiri do la fɔlɔ dɛ n'i ma ala ka kiri do fɛn min na min ye bato de a ko i kana avance k'a kɛ dɛ a bɛ komi ɲininkalikɛla dɔ ye lakudaretigi ɲininka a ko ni mɔgɔ min ma kala don ne b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ k'ala bato n'a ye ka kɛwale dɔ kɛ k'ala bato n'a ye ka fɛn dusukunnasiri dɔ kɛ k'ala bato n'a ye mais ma kala e fana ko n kana kɛ fo n k'ala ka kiri dɔ o la n b'o kɛ cogo di a ko o ye shala le ulama a ko n'i ma kala hari n'i ma kala kana kɛ dɛ dɔɔni k'i b'aw ɲininka de fɔlɔ ala ye mun fɔ nin na ne b'a fɔ ka nin fɛ ne b'a kɛ n b'a fɛ ka nin fɔ ala ye mun fɔ la n b'a fɛ ka nin kɛ ala ye mun fɔ la n b'a fɛ ka nin siri dusukun kɔnɔ ala ye mun fɔ la a ko dɔɔni k'i b'aw ɲininka fɔlɔ dɛ kana kɛ nin mun ɲininka dɛ a bɛ komi ɲininkalikɛla dɔ ye lagadaritigi ɲininka a dɔɔni kɛbaga ka ca dɛ a fasɔn ka ca a sugu ka ca dɔɔnikɛbaw dɔw yɛrɛ bɛ diɲɛ ɲininaw de don tɔgɔ ɲininaw de don palasi ɲininaw de don dɔɔnikɛbaw dɔw yɛrɛ bɛ faamu t'u la yɛrɛ jiralaw de dɔrɔn fili bantu de u bɛ mɔgɔw fili dɔɔnikɛbaw dɔw fana bɛ bidiya mɔgɔw de don a bɛ komi dɔ ye lagadaritigi ɲininka a ko yaqtadi bil muttabiina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko ni dɔɔnikɛbaw fana ɲininka dɔɔnikɛbaga bɛɛ tɛ n'a ka kuma bɛ minɛ dɛ dɔɔnikɛbaga bɛɛ tɛ n'i bɛ tugu a kɔ dɛ a ko dɔɔnikɛbaga minnu tugura muhammadu ka sunna kɔ olu de ka kumaw minɛ i ka tugu olu kɔ n'olu ye min fɔ i ye i k'a kɛ n'u ko min man ɲi i k'a to ye lagadaritigi de ye nin fɔ dɛ ka segin k'a fɔ alladina ya'muruna bi taati llahi wa yanhauna an taati shaytan a ko sunna dɔɔnikɛbaga de ka taabolo don ale bɛ mɔgɔw ɲamariya olu bɛ mɔgɔw ɲamariya ka ala de bato ka mɔgɔw fatanya ka bɔ shaytani bato ma nin kitabu faamura ya ni nin kitabu ninnu faamura sunna bɛ kɛ ko gɛlɛn ye maliyɛnw bolo janko salafiya ni n'a y'a sɔrɔ nin kitabu kalanna ka faamu sunna bɛ k'u ma ko kura sunna tali bɛ gɛlɛya u ma salafiya tali bɛ gɛlɛya u ma mais u ma nin fiqhu ninnu yɛrɛ de kalan k'u faamu yɛrɛ fɔlɔ donc nin kayida ka faamu dɛ hari nin salafiya kelen min bɛ jamana kɔnɔ n delila k'a fɔ yan ko arisalatigi ko cogo di wa itiba'i salafu salih wa iftifa'u asarihim wa istighfar lahum arsala kolonje de fulani ñoo wa itiba salafu salih ko ikatugo salafu salihu ko wa iftifa'u asarihim ikun nomina katugo ko wiyen min ke kake wa istighfar lahum kala delalaka yafuma sunna ko mi jamana desara ka famu cho ako chogodi ako wala yakumul qawla al iman illa bin niyya wala qawlu wan niyyatu illa bil amal wala qawlu wa niyyatu wal amalu illa bi muwafiqati sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irsala tigi ko ni sere kuma fula fo innen ka limaniya kuma sere kuma fula ko ni ya fo innen ka iko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ne nya fo akwati wasa folo de amada fade fo aka sura bi dusukun kono fo aka soro abi dusukun kono ako inne nya fo abi dusukun fana kono amada fade fo ika ke waleke ako ya kuma fo inenka abi dusukun kono ake wale kera amada fade fo aka beciden ka sunnama Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah fo dala bi dusukun kono ibake ka barake ni ibake ka bara munun ke umma be sunna ciden ka sunna mete ciden ka sunna ka akoy ka sere kuma fula madafa ay sunna fo ba ma sunna fo arisala ye sunna fo ye ka salafiya fo awye me harbe jamana ma sunna ko sunna ma jamana korona fili salafiya ma jamana korona fili kamali bon
kanin jamana bo ona tabe ko doni jamana de ko doni jamana alaka hatimanda made kitabun nunun ban shen kambu kala anu ka famu te kelenya de wodi ato sarafu do ko wakati bena kalambaga be chaya me famu baga be doya kolo nunun ubese ku fo chogo nyuman na ku korofo me basuru mu famu donc Imam Nawawi aka bonda don chogo do semira rahimahullah ya hakiri jige qaida minna ya ko yenninde fengo fenye ewa jiya ko ni jiya nema de lesire la o daga ranye de foni della nana kami haramu ya ko ye batobe lesire la ate daga iko ke ni della tibolo ninka famu misali la nyafo e jiya ta misali yafo bo dina ta fana ni mogomi ni nana mai bake ka maulidi ke ngam maulidi e bidiya min bake ne ko ma maulidi e bidiya de ni kala lendo ni famu lendo iman kan ne nyinin ka ko mumbe mauludi ke bidiya iman kan ne nyinin ka wala de be nyinin ka min bake ka maulidi ke ikadde lay juma ama farago yewa jinya ko la ni ne sorombe dumunu fendo du iko sona ni nya haramu e me atenne kan kadde la natiri ne be de nyinin ka kadde la lesiri la dagara ne yede de la juma be e bolo ko haramu yara ne ka na tigi della na ta haramu yaran bolo na ma della na timben ka fendu foitala bo bato fana la ne mo soro ewa maulidi do lan ko karsa maulidi e bidiya de ube nin kuma mi ya fo dina la bidiya de ube nin ke wala bidiya de tenne kan kana ni della ede kan ka fo sisa be ede kan ni ya ne nin kuma fo adella fule qur'ana ko adella fule chiden ka harisa ko adella fule salafu ka tabolo la ni ye della nati qur'ana ni sunna ni salafu katta bolola ibora bidiya la ibanke kaminke bidiyate me ni ma se ka delela iranna an ko maulidi e bidiya e ma se ka delela jelen fonye qur'ana ko ni ma se ka nani della hadisa kono i ma se ka nani della salafu katta bolola bidiya bi bolo o faraku yendindi bidiya bi bolo lo semira mulla ka kitabu rela adella ka karamogo sadi abdramani sadi ani karamogo do ka kisafo mikoro don folo saudiya ka misiru la abdramani sadi ye mikoro do ka misiri la salli be wole nay doni ke ba do tumbe salli misiri la aye misiri bila ko atara nasara ka buru do misiri la aye misiri bila abdurrahman sadi ye wakati ke ataye misiri kono aye nyinin kalika ko munna karasa neta ye misiri kono sisa ako de pimmi koro do na kwanye nasara ka buru de do misiri la ko aye misiri bila ako abdurrahman sadi makuma dondola abdurrahman sadi ani cheyin ben nasirala wune zabolon kono cheyin aya sorale kanya yeli la fulendo abe barake ni lupude o bene abdurrahman sadi na ye nyogon fo ako munna sisa nete e misiri la ako de pay nasara ka buru ke misiri la nema misiri bila abdurrahman sadi ko bastala ako ikal lupu munum bi nyala diare ay lupu di sadi lupu ndo ajifa ko ay papier do bo ka sebeli ndo sebeli misenu kudama konnin kala ko nete sira nunun kala ni lupu te nyana ko ne sai ka sabir miseni kala ni lupute nyana ayi lupu dama yar ado ayukala ko wala ako sisa sebele mise e ko ete sekai fo yikal lupu do nyana ka kumba bayinye ko ka sekai bo salli wala fana adabora de hari cire tumami bilali salli wala nana min yi salli wala suguye ciden ko afo moye mi afo bilali o kambe ta katemeka bilali kambe ta katemeka salli wore la nyini yede kam min kambe ta kosobe o na nya feni soro min fana beta kateme hada maden kan sempuluka e yi kal lupuke ki aye sabe kumba ba inye ko yaye o na fana ye min fen soro min beta ni kanye kateme hada maden sempuluka kan munan to bara a ko ne de tumbe katawula a ko be na misira la ne tumbe katawula donc ni asili nunun ka famu ya ni ombora mbe tsagi katanka bondama
babu jawaji shurbi min jamil awani ko ni nye bondaye ko adagara mina be ni minan de do adagara ika mi akono mina min dilalani riyo mina min dilalani negeyo mina min dilalani ewa denye de yo minan sugu mina min dilalani bogo de yo fengo fen ko ni ye minan de adagara ika ewa mi akono na senalendo ni sobetala na senalendo fosanu mina ani fosanu ani worje antunye nun fo yere katteme antunye wa ana sharadi allah anhu kadi samina ana shalaka je kabwama qala hadarati salatu faqama man kana khariba dar ila ahlihi ko dondola wulu faralen tumbe cidenka ko salli wakati sirunyana mogo munun ka duni yoro kasuru ku ulu wulila katu ka demba yala kata sallijita wa baghiya qawm mogo do tora ka fara cidenka fa utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi miqdabi unana ni ciden ye nim minan doye miqdabi minan faso do de do min hijaratin minai adilalen doni farade kabakuru ubo ode kono she togoya dola ka ke minan doye jibe do akono unana ni minan doye bi miqdabi min al hijarati o mina farade do fara mina lamade do fasughira li miqdab an yabsuta fihi kaffahu ninye minayne adogo yara ciden ka tege faraw te se ka fensa kono akono ka dogo ciden ka tege faraw te se ka fensa kono fatawadda al qawm kulluhum cide ewa mogo beye sallijita minayna qalu kam kuntum uko anasima aw tunye mo hakke jule qala 80 wa jiyadata akom mo bishegi ani do mo ni bishegi dogo ka ni hadisa muntafaq al-bukhari muslim benna hadisa ina hadihi riwayat al-bukhari ni bukhari kai riwayade wa fi riwayat lahu wa li muslim anana riwaya werela bukhari kono ani muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da bi ina'i min ma'i ko cide nye welele ku ayun wele ko kana ni minando ni jiba kono fa utiya bi qadahin arahi fihi shay'un min ma'i unana ni minando ye minan min feseleno mana kono yurwade arahi yule minan minna kono yurwade ndo feseleno fa wada asabi'u fihi cide nye abolon kono be minan kono qala anasi fajalitu anzuru ila almai yambu min bayna sabi ko ale yere de nyabe jila jibe poy ka bo ciden ka bolon ko no ngonji ni mo muajjati nabi min ayati nabi sallallahu alaihi wasallam ni ciden ka kaba ko doye alay tamashe munun dama akan nabi nyuma yala jide tumbu bolo jituntu bolo mungu bo salli jila jifi de fitini de tumbe nimmina yin kono cide nya bolon koni ke minen kono ku fensa kono de ko ale nya de be jila be koy ka bo ciden ka bolon koni ni nyogo je ka do minen kono fa hajaratun man tawadda ma bayna 70 ila 80 kumu hakim minye e wasalli jita ni jimi mbake ka poy ciden bolon koni ni nyogo je ka do minen kono kumu hakim minye salli jita la ko ale ya jate ale yere ya jate mina mogo bi wolon fula kata mogo bi shekima mogo minye salijita jila jimi mbake ka poy ka bo ciden ka bolon ko nyogon tue ale yo o mogo jate mina a hakke jate mina mogo bi wolon fula kata mogo bi shekima ulu de salijinta ciden ka bolon ko ka jila misahidu ye munyeya ciden kanna ka shegon minye fara minaye kaba kurumina uye barakena uye salijita kono donc o ya yiranna ni fara be ji dara fara kono fenkelendo ji dara kono ko jimi ube kasallijita o jila basi to ube fara minala ma na be e bolo ka dumuna ka kono ube ka ji ka kono ka mi basi tala ni nyo o deri lay وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في التور
min sufri. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في التور من الصفر فتوضأ رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن زيد لك جيك بوما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا له ماء في تور كوتشيدن نانا علوما ko ulu ye jidi cide ma mina do kono tawri ye de alqidai ji mina do ku ye jido dam cide ma mina do kono min sufuri mina yi denye ne do ako denye ne wa ha denye mina mina indilale ndo ni denye de fatawadda cide ni salijitala arwahul bukhari hadisa yimbo الصفر بدم سادي ويجوز كسرها نيكو الصفر سادو إبا كسيغريك دموي أنا كدي بسيغري جيبيري إبا كسري صفر كسري أولي بافو شفر شفر إبا سكا جيغي دوغما إبا سكا كي دم فناي وهو النحاس نحاس الدنيا والتور كالقده وهو بتاء المسنات من فوق تور بكمي منا نيبا فو منا بو نيفنا شاهدو يمونye bo hari ni mina mini denye nu ya yele kake minaye dumuni dagara kono mini dagara kono nuhasu hari nu yo de dila kake minaye adagara mogo ka miya kono adagara mogo ka dumuni ka kono basi tala وعن جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنتي وإلا كرعنا رواه البخاري. وأن جابر رضي الله عنه كارس من جابر ملك جيك وما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار كوتشيدن دون نتشيدوكا مدينة كادو وما هو شاهد له وتشيدن ناكا شيبادو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه ليلة في سنتي أقوم مدينة كايما na ya soro jibi bolo ya jimi ni ashira ika ji foroko kono hari folora burusulan ke korbaw do tumba anchini na ta karasa ka ji filena jimi shira ni ji kurama faraka ika doce kanadima bo ciden fana done ewa ceyinka akonni jibi bolo ya min shina ika ji foroko kono adama ankammi wa illa ni o jite ji shilenti bolo ka foroko kono karana ambambiri jidale ni komi fuleni ambambiri alakami ambe ambiri kanda kala kamini andai ni hadisa Buhari hadisa yambo sahidu ye munye ya mana aye min fo bondala ko abedaga mugo ki biri ji yere la kimi kasoro hari nima ji fileke kasoro imi tegeke kami o fana dere la fuleni nye donc abedaga mugo nibe yorola minanti bolo ni be ji kena e kami ube wa ki bolo ke kami masoko ke ni yere yi e wa ibiri ji la yere ki da ke ji la yere jibe minan kono o jibe e wa kode kono ni da bira la kami bashita adagara وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هيا لهم في الدنيا وهيا لكم في الآخرة متفق عليه. وأن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير حذيفة ko cidenye ambali hariri finila wa dibaj ani dibaji hariri fana dilan cogo wore de wobo dila wode be togo ko dibaj
cide nyambali nununna minye harira ye harira fini dole haramu yara silama chema bolo me adagara silama muso ka dwa che ka yire masiri bo sanu bo chogola silama chema sanu haramu yara bolo me adagara silama muso mawye ka sanu do ka masiri ku chewye bo cide nyambali an kana harira do ani odibaz ani harira kumbaba an kano do wasurubi fi aniyati jahabi wal fiddati ani cire nyambali an kana mi sanu minan kono an kana mi warije minan kono ni imam na nawawi ko bondala ko na make ko dagare kan ni minan bela na seneyale no na make sanu ni warije amaka della na tuwa wala della fule kana sanu ni warije ye nema de nu dilala me della sabatira ko mini kana ke buduye donc mini tekeni sanu ewa ni kera setige chogo kana sanu jifile dira ko be mina kana warje jifile dila ko be mina hadisa wore mera kana saru mina sanu ke tasa ko be dumuni ka kono kana warje ke tasa ko be dumuni ka kono haramu do silama bolo awa dumuni min fule ni tieni muso be kakanina muso ibe se ka sanu do kire masiri ibe se ka warje yo kimire ire masiri me ikaw ewa sanu tigiya ka shama ka sanu minan dila ka dumuni ka kono ube sanu ewa jifile ka miala o haramu yara iboro hari muso silama muso chemana ewa silama chemana muso ma ate daga ika mini sanu minaye ate daga ika mini warje minaye wote daga ye waye haramu ya silamiya sariyal wa qala hiya lahum fi dunya aw ciden ko ako pasike sanu ni warje munna silama kanu ke mi fenye kanu ke dumuni fenye ciden ya kunke munye ako nununye kafiru de taye jinya kono kafiru de tado nube minu ye ka dumuni ku kono wa hiya lakum fil akhirah ube ke aw tawdo la garade ni silama do nar janna kono de fengo fenye o kam mi be mini mina mununye ube dumunu kene mina mununye abe sanu ni warje ube arjanna so munun kono adilalen do ni sanu ni warje ni dole wude aw tado sanu ni warje ka minu ye ka dumunu kenu ye aw tado la garade atate jinya kono kafiru de tado nube dumunu ku kono ka mi kono la garade aw tado wo ciden fule ka mana fo mana minya to an kana mi sanu minala an kana mi warje minala do ba fo ko abenani ewa wasiya de ka waso mo de la ko abenani ka waso mo de lo de ya haramu ay o ma haramu na ya soro waso yin ani fana ewa ni asongo ka giri o de ya haramu ya mina undo be se ka soro jiya kono masala jama mina umbe se ka ke valeri bola ka temisanu minaka na ya soro valeri kodo do abenani waso nyogonya de wodi ya to sariya ya haramu ya mina undo be soro jiya kono u dilalen du fen wore valeri ni songo mi bola ate sanu minala ate warje minala na to haramuna ni o sababu tere a haramuna ni sababu munye ciden ko sanuni ewa sanuni warje kan mi kono ka dumni ko kono kafiru de taro jiyan kono aw tawdo la garade arjanna kono wori ato ciden nyambalan kana dumni ko kono jiyan kono وعن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وفي الرواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي الرواية له من يشرب في إناء من الذهب. وفي الرواية له من شرب في إناء من الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم والعياذ بالله. وأني سلمة رضي الله عنها كرسمنا سلمة ملكة جيكاباما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة كوتشيدنكم غمين بمني مي ورجم من أنكونو إنما يجرجر في بطنه النار جهنم كوي فلك جهنم تاسماو وفلك أولي جيجي كونون فونا بي جيجي كام فوكتا جارو يمونye ni be dumuni be temeni gono nya be kam min fo atemeto gono fe kata kono la be kam min fo jaru yode ube ni ye jimi ji temeto ni gono nya be kam min fo ka jigi kata jaru yode ifule ka jahannaba jide kambo i kono kata ifule ka ewa ni dumuni de kono ibe se ka jaiba ka jahannaba de ewa kambo i kono kata mana ni ye dumuni do diya kono akambe kay gono kono kata chogomi ube ni jimi abe kamfo gono kono kata chogomi de awa ni mugo ni mina worije minan kono abe komi fule ka jahannaba tasuma de mini abe kamfo gono kono kata i kono ni hadisa muntafaqale bukhari muslim benna hadisa ina bo hadisa ni mirana aye bonda mindo ko ikam minan bela minan seniyam bel miseneman bela fo sanu ani worije awa worije tafule a haramu yara nimba yira haramu yara mogo kan mini ni worije minai munna parce que anko ewa haramu mundo fana kabaira junubu daga parce que anko kabaira junubu miye kabaira junubu ni junubu mise jumambu bo nyogonna junubu na fora damana janga kata fora nofe we kabaira junubu de junubu do fora ka fo ni mogo minye ninke chide ni danga ube ni mogo minye ke ala yi danga ube ni mogo minye ninke nin janga kata sugu biye jiya ube ni danga ta sugu biye lagara komi ni haddu fora ni junubu munye sinyali haddu fora la kabaira junubu de do dolomi haddu bala kabaira junubu de do junubu haddu bala haddu kere len fora la jiya kono ube junubu a fora kadaka ni yen ninke be do jahannaba kono ube junubu a fora kadaka la ka danga bika ube chiren ka danga bika ube junubu a fora kadaka ala diminen bi koro nimbe kabaira junubu fana mi jani yeninde donc a fule ka fara ka mi worije minan kono jahannaba ko fule ka fo ka faraka damana janga kata fora nofe ewa kabaira junubu de do worije mina ikamia kono haramu ya lendo islamia sharia la wa fi riwayati muslim wa kalana anana muslimu kana chogo dola innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al-fiddati wal jahabi tiren ko mo min be dumunike ube nibe mi worje minan kono anisanu wa fi riwayati lahu anana na chogo dola muslimu kono man sariba fi ina'i min jahabi aw fiddati ni mo min minan kono min yesanuye ube worje fa innama yujarijiru fi batanihi nar min jahannam awa jahannaba ibake ka a fendo jigi kanfo kono ibafe ka fendo jigi kono min ye jahannaba tasuma do ibake ka ode mi fo abe jigi kanfo kono donc nin fana ya yira min ye sanu ani worije bogo kana min nunun kono ikana dumune ko kono ni hadisa bodo yira parce que tiden ko kafiru de taro laghara fal kuffaru fil akhirati fin nar jahannam wali ayju billah parce que kafiru fana tiden ko kafiru de taro jiya kono aw silama taro laghara de parce que laghara fana kafiru be jahannaba de kono ulu be jahannaba de kono har nu ye jinyini alafe jahannaba jikala de be duma ويستقيس يقاس بماء كالمهل يسوي الوجوه بش الشراب وساءت مرتفعة نكافر بجهنم كن نمي نغو ديغيرولا نو يجيني ألافي كو أولوبي مي نغو بولا يقاس بماء كالمهل أو أبون لا مي نجيدي جيمي نابي كومي تلو نيه تلو كلا كاسوفي يسوي الوجوه nu ye jin ta kuba do dala kami jin kala ya bolore abun nyeda ewa sogo bu aba bede jane ka bola
me utese kato numa mi fana parce que mi no de bula bisa sarabu wasati murtafiqa ala ko kam mi fen juguyara udonna do yoro ma kera do yoro juguye fana ube nanu ye ni jide jimi be komi tulu tigele nu ya kalaya waliyazu billah ayawre kunala ko wasughuma ahamiman faqata amwaahum aya dolante mina aya minna o konu ye jinta dro sogo be unyeda la ba be jalile ka be bola me o tese ka to ifana de o ba mi de parce que mi no mi bola nu ya mi fana asheru kono fana la ben no dembe tige abu kono fembe tigu kono lakin ahli aljannati jalina allah iyyakum minhum me arjanna dunkew ala kan nini aw beka arjanna mo wiye yusqauna min rahiqi maqtum qitamuhu misk arjanna dum be mi jido be arjanna kono ba fo rahiq be mi ni ode ale labanyere niya me jinya kam mi fen fule akacha niya mi mimbe to duguma iba soro ye buruburu de me arjanna kam mi fe ale duguma la yere de kany katemi hara folo yere Allah banyere ye misiki de yusqauna bi aniyati jahabi wal fidda aw arjanna dum ube dinji nunu mini sanu minande an warje mina walijalika nahannabi sallallahu alaihi wasallam an akil wasrub fihima ninde koso cide sallallahu alaihi wasallam ayebbalilike ko silama kana minni mina fulala li annahuma aniyatul janna parce arjanna minande do arjanna minande do wa nahal libusil hariri lirijali li anna li hariri lil mu'minina fil janna hadisan mun kono cide ni cew balu kana harira do parce que harira fanaye awa arjanna don cewun ka fini de arjanna la yaliqa bihum lubusul hariri fi dunya don amanka cew ka harira finin do jiyan kono wa kadhalika an-nisa'u laula anna Allah ta'ala raqasa lahunna fil libasil hariri aw muso fanabo o chogola ni ala tumman no yake musoye ko uluka harira do kam masrike utiyuye من أجل مصلحة أزواجهن حتى تتجمل المرأة لزوجها فيحصل بذلك مصلحة للجميع لولا هذا لكان الحرير حرام على النساء كما هو حرام على الرجال ni ala tuman no yake muso ya ka harira do masalaha fula kama muso yere kan masalaha ka yere masiri masalaha fulana masiri mbeke che minye ka masiri cheye ni masalaha fula kama de ala ya no yake muso ye ko ale ka harira do masalaha fula bala ale yere kan masalaha bala che fana kan masalaha bala ni masalaha fula farale nyogon kade ala ye no yake muso ale ka harira do ni otunte harira tumbe haramu ya muso ka kome haramu ya che fana ka tugu parce que arjanna donde ka finiro donc falhasilu anyini hadisa munun kala la nyini munye anna jami' al awani min jujajin wa qadafin wa qasabin wa hajarin wa ghairi zalika al aslu fiha al hillu la nyini munye ka kuma surnya mina akera buteli minandewo akera saba uye kono de dila ka ke minayo akera sa ye iri de dila ka ke minaye akera sa ye farado kulu do de dila ka ke minayo nimbe lesiri la be dagarade nimbe dagaranye anka mini ku kono anka dumuni ku kono hari na ya soro minan sugumi anya fo chogo me baleri kabbo kateme sanunu worjeka asongo kacha kateme sanunu worjeka tanke ni sanunu worjete adagaranka dumuni ka adagaranka mi akono misanu ni warje mini ni dumuni ke teke nonun de kono cire nyu fana kun fo anye ako parce kafiru de taro jinya kono aw silama taro la gara de arjanna kono سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك